Ишгал етілген ақиярда екі қадын есір алынды. ФСБ оларны жасуслықта хабатлай. Русия хавсызлық темсилчилери дегеніне көре қадынлар кечкен елдан берлі Санкт-Петербургтен Украина баш истихбарат идаресінен ишбірлік япқан. Ве идdia етілгеніне көре Қырымдаки Русия арби ноқталары ақында малюмат білдіргенлер. Қадынларының адлары ачықланмады. Қырымда ФСБ тарафындан мақсус тізілген букыбы ишлер чоқлаша. Тек кечкен жума күні ишгалчилер Керчь ве ақиярда Санкт-Петербургтен Украин жасусларны тұтқанлары ақта эсабат берділер. Олар ишгалчилерінің айтқанларына көре Русияның авадан қорчалану системаларының ерлешкен еріні көзетіп, душман техникасы ве гемилерінің әрекетіні қайдет еділер. Қырым сияси мабюсы Раиф Февзиевнің бүтін делилеріні рус ишгалчилері көзге алмадылар. Оларны илан етмек үшін Қырымлыға 2 саатқа яқын вақыт керек oldu. Москва янындаки Власиха шеріндеки Русия арби шикаят махкемесі Ахмеджиттен келген имамның 17 жылға апис жазасыны таздықлады. Қабатлавлар заман олғаны кебі айны терроризм ве Русия үкіметіні девермек әрекетлері. Не мабюсының не де махкемеде болынған сой сопларының сақты тізілген даванын кетшаты бағлы Иран гибер иллюзиясы yok еді. Они все понимают, что это политически мотивированные дела, и там ни сила доказательств, ни какие-то сильные доводы не это работает, а есть просто общее решение по данной категории дел, когда просто ребятам дают 17-20 лет, и апелляция просто это все засиливает. Раиф Февзиев имам Қырым татар фаали өз халқының тақдиріне ләқайт олмаған Қырым татар халқының евляды ве чоқ балалы бабадыр. Ама руслар үшін о хафлы бір террорист. Bu şekilde arbi kıyafet ve azır pulemetlарнен Rusya ФСБ хадимлері 2021 senesi avgust ayında İmam Raif Fevziyev'nin evine ucum etti. Adamның ellerini bağlap atta sabah namazını kılmağa yasak ettiler. İşgalciler delil dep adlandırgan şeylerini bu ise yasaklanған kitap ve bayraklar yanında alıp kettiler. Mabusны deral ФСБ'nin işgalci bölügüne getirdiler. Anda Raif Fevziyev anlatkanı gibi psikologik ve fiziki zorbalıkka uğradı. Sonra onun ruhunu bütünley sındırmak için adam öldürmek sebebinden kabatlangan 4 adamın bir kameraga yerleştirdiler. Tizilgen davada esas delil gizli şahit denilgen İsmailov'nın sözleri oldu. Lakin mudafa tezden bu kişi артында gizlengen birkaç ФСБ hadimi olganını anladı. Şimdi 44 yaşındaki siyasi mabus İmam Raif Fevziyev Rusya'nın Rostov vilayetinin Novocherkassk şehrindeki Rusya 3. hapishanesinde tutulmakta. Hapishanede bulungan vakit devamında siyasi mabus'un sağlık problemleri meydanga geldi. Bular sırasında kan basımı ile yürek damar sistemasi, aşqazan astı ve sinir sistemasining problemler mevcut. Şimdilik Raif Fevziyev'nin qaysı koloniyaga ауыстырылачагы da belli değil. Evde Ahmeci civarında yerleşken Mamak köyünde onu 3 balası bekley. Ян Столтенберг işlerini Mark Rutte'ge berdi. O Brüssel'deki ittifakның штаб-квартирасында яны баш кетепні тақдим etdi. Stoltenberg Rutte'ni NATO'nun yaxşı ellerde olacağı dost dep adlandırdı. Stoltenberg Şimali Atlantika ittifagının başında 10 yıllık işinin neticelerini böyle kaydetti. Ми пройшли шлях від того, що майже не надавали або надавали незначну допомогу Україні у 2014 році, до значної підтримки, яку ми надаємо сьогодні за координації НАТО. İttifakның baş katibi olarak geçirgen birinci matbuat konferensiyasında Rütte Ukraynaga daha çok yardım etmege çağırdı. Hatta pragmatik cihetten onun fikrince bu yatırımlar Rusya'nın baskınına karşı doğrudan doğru kureşten kıyaslanğanı vakit az olğanını bildirdi. Mark Rutte hem Rus zulümünü hem de Ukrayn fedakarlığını öz közlerinden körgenini aytdı. Ama Rusya'nın terenliklerine uzak mesafeli hücumlar yapmağa ruhsat berilmesine kelgende onun fikrince bu ittifakның her bir azalarının kararıdır. Onun buna hiçbir tesiri yok dep kaydetti. Україна має право захищати себе. І як свідчить міжнародне право, такий захист не закінчується на кордонах.
Це також означає, що вони можуть вражати легітимні цілі на території агресора. Я розумію прохання України, але це залежить не від мене. Це союзники мають вирішувати, що робити. En az 1231 yok etilgen Rus askeri 1 yıl devamında işgal etilgen Kırım'da defnetildi. Onlardan 776'sı büyük ihtimal Ukrayna vatandaşı ediler. Bunu Ukrayna prezidentinin Yarımada'daki daimi temsilciliği hesapladı. Olar Kırım mezarlıklarında komulgen daha çok işgalciler olabileceğini kaydettiler. Çünkü bütün komulgenler cemaatçılığa bildirilmey. Temsilcilikte kaydetkenlerine göre Kırım'da Rusya'nın kanunsuz seferberliği devam etti. Janko ve Kezev sakinlerine müracaat etip temsilcilik harbiy yaştaki erkeklerinin faal kıdırılığı hakkında haber berdi.